ассалому алайкум бинандагони азиз, нашри ҷанбастии барномаи иттилооти навид мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардад. Дар студия Дилафрӯз Комилзода. вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷаласаи навбатии иҷлосияи сеюми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон давати шашум ки имрӯз таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагон Маҳмад Тоҳир Зокирзода баргузор гардид, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи бюҷети давлатии ҷумҳурии тоҷикистон барои соли 2022 ва дурнамои нишондиҳандаҳои бюҷети давлатӣ барои солҳои 2023-2024-ро баррасӣ намуданд. зимни баррасии масъалаи мазкур раиси кумитаи маҷлиси намояндагон оид ба иқтисод ва молия Машраб Файзулло ва вазири молияи ҷумҳурии тоҷикистон Файзиддин Қаҳорзода таъкид намуданд ки дар таҳияи бюҷети давлатӣ самтҳои ба ҳисобгирии даромади бюҷети давлатӣ барои соли 2022 дар асоси санадҳои меъёрии ҳуқуқие ки воридоти андозӣ, ғайриандозӣ ва грантҳоро ба танзим медароранд ба нақша гирифта шудааст. дар раванди таҳияи бюҷети давлатии ҷумҳурии тоҷикистон барои соли 2022 маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ аз рӯи афзоиши воқеӣ ба андозаи 7.9% ба маблағи 103.9 миллиард сомонӣ, индекси дефлятори маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 3.4% муайян карда шудааст. ҳаҷми умумии даромади бюҷети давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар соли 2022 ба маблағи 33 миллиард сомонӣ пешбинӣ гардидааст ки ба 31.7% маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ баробар мебошад. даромади бюҷет нисбат ба соли 2021 ба андозаи 19.4% ё 5.3 миллиард сомонӣ зиёд мебошад. ҳаҷми умумии хароҷоти бюҷети давлатӣ барои соли 2022 аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои маблағгузорӣ дар ҳаҷми 33 миллиард 626 миллион сомонӣ ба нақша гирифта шудааст ва 32.3% маҷмӯи маҳсулоти дохилиро ташкил медиҳад ки нисбати бюҷети соли 2021 ба маблағи 5 миллиард 517 миллион сомонӣ зиёд мебошад. дар иҷлосия ҳамчунин лоиҳаи барномаи қарзгирии берунаи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон барои соли 2022 ва дурнамои нишондиҳандаҳои он барои солҳои 2023-2024 ва лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи паррандапарварӣ мавриди баррасӣ қарор гирифта аз рӯи ҳамаи масъалаҳои муҳокимашуда қарорҳои дахлдор қабул карда шуд. мавзӯи дигар: созандагиву бунёдкорӣ ва дар ин замина таъмини хизматчиёни ҳарбии артиши миллӣ бо шароити хуби ҳозиразамони хизмативу маишӣ ва таълимӣ доимо зери таваҷҷӯҳи пешвои миллат сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳ генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта, дар ин замина пайваста корҳои судманду назаррас амалӣ карда мешаванд. дар ин хусус таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши ҳамкасбонамон аз маркази матбуоти вазорати мудофиаи мамлакат. ба муносибати рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон و در دایره انجام کارهای ساختمانی در داخل قسم نظامی 02 267 قشونهای خشکیگردی وزارت مدافعه مملکت واقع در حدود ولایت سوخت یک خوابگاه دو آشیانه کشاد و برهوای زمانوی و یک چند انشاءات دیگر اهمیت حربی داشته مورد بهره برداری قرار گرفتند. خوابگاه کشاد و برهوای زمانوی با 350 جای خواب برای سربازان پیشبینی گردیده، آن در مساحت 630 متر مربع قامت افراخته است. در آشیانه های یکم و دویم انشاءات مذکور بغیر از موضع خواب هیئت شخصی، اینچنین چند اتاق کاری برای افسران، خانه های خدمتی و معیشی و هم فراغتی، موضع مخصوص خشک نمودن لباس و پایافزال، خانه نگهداری سلاح و مهمات جنگی، تشنابخانه، جای دستورالشویی، انبارچه و دیگر اتاقهای مخصوص خدمتی جایگیر کرده شده است. داخل بینا و اتاقهای کاری خدمترسانی انشاءات مذکور برای فعالیت روزمره هیئت شخصی با میز و کرسی، همه نمود تجهیزات ضروری، واسطه های علاقه داخلی، شعار و آویزه های تبلیغاتی و با دیگر شرایط لازمه معیشی و فراغتی مجهز گردانیده شده است. علاوه بر این، بهر نظارت دائمی حدود قسم حربی در داخل و اطراف بنا و انشاءات آن ویدیو کامراهای مشاهده‌ای نصب کرده شده، خوابگاه سربازان و دیگر بنا و اتاقهای کاری و خدمتی افسران و سربازان به سیستم یگانه گرمدهی نیز پیوست می باشد. در دایره انجام کارهای آبادانی، راهرو و حدود بنا و انشاءات قسم نظامی مذکور اسفالت‌پوش گردانیده شده، در نزد خوابگاه 3 صحبتکده بنیاد و اطراف انشاءات مذکور با گل و بوته‌ها و دیگر رستنی‌های آرایشی زینت داده شده است. وزیر مدافعه مملکت، رئیس ولایت سوخت و همراهان او از داخل و حدود خوابگاه و دیگر بنا و انشاءات نوبنیاد قسم نظامی دیدن به عمل آورده، به سطح و صفت کارهای ساختمانی آن بهای بلند دادند و از کار انجام داده ساختمانچیان این بینای خوشطرح و زمانوی اظهار قناعتمندی کردند.
باید تذکر داد که ساختمان خوابگاه نوبنیاد و زمانوی سربازی به مناسبت 30مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان از اول سال 2021 از صفر آغاز کرده شده. آن از جانب ریاست ساختمان اساسی وزارت مدافعه و در دایره مبلغ‌های متمرکز بودجتی در مدت کوتاه و با طرح و اصول‌های معاصر معماری ساخته به استفاده داده شده است. قابل ذکر است که بغیر از خوابگاه کشاد و برهوای سربازی به مناسبت 30مین سالگرد استقلال دولتی، اینچنین در داخل این قسم نظامی در دوام یک سال اخیر یک بینای مجهز تعلیمی با 8 صنفخانه درسی، صنفخانه‌های تابستانه برای سربازان، قراولخانه نو و زمانوی، بینای علاهیده تشنابخانه، موضع دستورالشویی برای هیئت شخصی، انبار آذوقواری و دیگر انشاءات یاری رسانی ضروری مورد بهره برداری قرار گرفتند. سلام رفیق خان. سلام رفیق مدافع. ضمن سخنرانی راهبریت وزارت مدافع مملکت دایر به دستور و سپارش‌های پیشوای ملت سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان وابسته به تقویت بخشیدن سطح تیاری جنگی و بهداشت شرایط روزمره خدمتی و معیشی افسران و سربازان برآمد نموده هیئت شخصی و در سیمای آنها تمام محافظان این مرز و بوم اجدادی را با روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان تبریک و تهنیت نمودند و عاید به لایحه چندین انشاءات دیگر که اهمیت حربی دارند و آینده نزدیک در حدود ولایت سوخت بنیاد کرده می شوند ابراز نظر کردند. باید تذکر داد که در دایره انجام کارهای ساختمانی و با دستگیری سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و به مناسبت استقبال سزاوار از 30مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان عزیز در حدود ولایت سوخت دهها انشاءات مهم و اهمیت حربی داشته از نو بنیاد کرده شده. بسیاری از قسم‌های نظامی از نوسازی و تعمیر و ترمیم گردانیده شدند. در این زمینه در داخل و حدود قسم واحدهای نظامی و دیگر جزء و تامهای وزارت مدافع مملکت واقع در گرنیزان سوخت برای هیئت شخصی بیناهای مأموری و ستاد قسمهای نظامی، خوابگاه سربازی، آشخانه، انشاءات یاری رسانی کمونالی، ایستگاه نگهداری تکنیک های جنگی و اتومبیلی، شرچه های مجهز تکتیکی و تیراندازی، تالار و میدانچه های حاضر زمان ورزشی، دیوارهای مستحکم اطراف قسمهای نظامی و دیگر شرایط روزمره و مهم که برای گذرانیدن مشغولیت های گوناگون و معیشت و فراغت خدمتچیان حربی نگرانیده شدند بنیاد و مورد استفاده قرار گرفتند. اینک 29 سال می شود که تاجیکستان صاحب استقلال پرچم دولتی خود را دارد. پرچم نشان اولین دولت مستقل جمهوری تاجیکستان می باشد که 24 نوامبر سال 1992 قبول و رسما تصدیق کرده شد. از همان سال این جانب این رمز مقدسات ملی، آرادهنده بنا و انشاءات مهم حکومتی، چاره‌بینی های داخلی و بین المللی و معرفی‌گر ملت و دولت تاجیکان در عرصه جهانی می باشد. با مناسبت سالگرد روز قبول پرچم دولتی در وزارت و اداره ها و شهر و نواحی مملکت چاره‌بینی های گوناگون ادانه برگزار می‌گردند. از جمله به این مناسبت در میدان پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان واقع در پایتخت مملکت جمع آمد ادانه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه برگزار گردید. در چاره‌بینی نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه، وزارت و اداره‌ها، دانشجویان مکاتب عالی، ساکنان سربلندی پایتخت و نمایندگان وسایل اخبار عامه شرکت داشتند. در آغاز چاره‌بینی معاون یکم رئیس شهر دوشنبه سخنرانی نموده، حاضرین را از نام رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با مناسبت تجلیل روز پرچم دولتی تبریک و تهنیت گفتند. در برآمد همچنین ذکر گردید که ملت سربلندی تاجیک بیش از 4000 سال قبل صاحب پرچم بود و آن را همچون رمز صداقت و رفاقت، شأن و شرف و تجسمگری افتخار و آر و ناموس احترام نمود و در طول تاریخ زیر پرچم خویش صف کشیده تمامیت ارضی، هویت ملی، وحدت و یگانگی، ننگ و ناموس و زبان و فرهنگ خود را حمایت کرده است و خواهد کرد. تجلیل روز پرچم دولتی که با ابتکار به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، اما سال 24 نوامبر صورت میگیرد، برای مردم کشور بی‌نظیر و ارزشمند دانسته میشود.
ҳамасола сокинони душанбе шаҳр ин рӯзи босаодатро бо дастовардҳои тозаву муваффақиятҳои пай дар пай истиқбол мегиранд. Таъкид гардид ки парчами давлатии Тоҷикистон 24 ноябри соли 1992 дар иҷлосияи 16-уми тақдирсози Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардида, ин санаи таърихӣ ҳамасола аз ҷониби сокинони кишвар бо ифтихор ва самимияти баланд таҷлил карда мешавад. ҳамзамон 30 августи соли 2011 дар осонаи таҷлили ҷашни 20-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташаббус ва иштироки бевоситаи пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҳз дар шаҳри Душанбе парчами баландтарин дар ҷаҳон дар он сол бо баландии 165 метр ва паҳнои 60 бар 30 қомат афрохт ки боиси ифтихори мардуми тоҷик мебошад. дар чорабинӣ аз ҷониби ҷавонон бо мақсади арҷгузорӣ ба парчами миллӣ аксия баргузор карда шуда ба меҳмонону иштирокдорон парчамҳо тақсим карда шуд. чорабинии идонаи фарҳангӣ ба ифтихори рӯзи парчами давлатӣ таҳти унвони парчам рамзи ҳуввияти миллӣ ва иттиҳоди миллатии тоҷик баҳри болидахотирии иштирокчиён бо баргузории барномаи бошукӯҳи консерте ки тараннумгари истиқлолият, сулҳу ваҳдат, ватан, рамзҳои давлатӣ, ливои меҳан буд, идома ёфт. парчам таҷассуми мубориза барои озодӣ ва истиқлол, бахту иқболи сафед, ояндаи дурахшон ва саъю кӯшиши ҳамвора баҳри сарсабзию хуррамии мамлакат мебошад. аз ин рӯ шарафу эътибори он дар дохилу беруни кишвар ҳамчун муқаддасоти бузурги миллӣ ва ҳимояту пуштибонии давлату давлатдорӣ маҳсуб мешавад. дар вазорату идораҳои ҷумҳуриявӣ ва муассисаҳои шаҳри Душанбе низ ба муносибати рӯзи парчами давлатӣ ҷамъомадҳои идона ороста шуданд. тафсилот дар гузоришҳои навбатии мо. дар суди олӣ бахшида ба таҷлили рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон маҷлиси тантанавӣ баргузор гардид. ҷамъомадро раиси суди олӣ Шермуҳаммад Шоҳиён ифтитоҳ карда қайд намуданд ки мутобиқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид 24 ноябр ҳамасола рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон таҷлил карда мешавад. қайд гардид ки парчами давлатӣ рамзи истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон буда дар баробари нишон ва суруди миллӣ аз рамзҳои давлатӣ маҳсуб меёбад. парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон рамзи соҳиби истиқлолӣ ватан ва дӯстиву баробарии ҳар як сокини мамлакати мо мебошад ва шаҳрвандонро ба зиндагии ором, сулҳу осоиш ва талош ба хотири ҳаёти арзанда, рушду нумӯи ҳаматарафа ва соҳибихтиёрию соҳибдавлатӣ сафар барменамояд. дар идомаи маҷлиси тантанавӣ судяҳои суди олӣ низ маъруза намуда доир ба таърихан соҳиби парчам будани миллати тоҷик, фарҳанги парчамбардории миллии тоҷикон ва нақши парчам дар баланд бардоштани ҳисси миллӣ баромад намуданд. аз ҷумла қайд карда шуд ки парчами давлатӣ нишони муқаддаси ҳар як сокини кишварамон буда рамзи ҳуввият, давлатдорӣ ва рамзи ягонагии халқҳои ин сарзамини биҳишлосо ба ҳисоб меравад. зеро парчам ифтихор, нанг ва шарафи ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон аст. тазаккур дода шуд ки парчами давлати соҳиби истиқлолии Тоҷикистон ҳамчун рамзи бахту саодат, сарсабзию хуррамӣ ва сарбаландии миллату давлати тоҷикон мақсаду ҳадафҳои созандаи ин миллати тавандунофарро дар баландтарин минбарҳои байналхалқӣ ҷилвагар менамояд ки ин боиси ифтихори ҳар як сокини кишвар мебошад. ҳамзамон тибқи дастури роҳбарияти суди олӣ чунин чорабиниҳои тантанавӣ дар судҳои вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо ва судҳои ҳарбии гарнизонҳо низ доир карда шуданд. арҷ гузоштан ба парчами давлатӣ ин эҳтиром намудани ватану модари худ буда, он пеш аз ҳама муаррифии нангу номус, шарафу иқбол ва номи бузурги давлату миллат аст. аз ин рӯ дар сатҳи зарурӣ таҷлил намудани ин санаи фархунда барои ҳамаи сокинони кишвар баҳри пост доштани арзишҳои миллӣ заминаи воқеӣ мегузорад. ин нуқта зимни ҷамъомаде ки дар агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон доир гардид, баён шуд. дар чорабинӣ директори агентӣ Сулаймон Султонзода бо суханони табрикотӣ баромад намуда иброз доштанд ки қабул гардидани парчами давлатӣ дар бисёр давраи ҳассосу мураккаби таърихӣ барои миллати тоҷик ҷиҳати бунёди пояҳои давлати соҳиби истиқлол аҳамияти калидӣ дошта, аз нахустин кӯшишҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар роҳи сарҷамии миллат ва рафъи хатари парокандагии он ба ҳисоб меравад. парчами давлатӣ ба сифати яке аз рамзҳои асосии давлатдорӣ дар баробари таҷассумгари асосҳои таърихиву фарҳангии мероси миллӣ будан, баёнгари соҳиби истиқлолӣ, таҳкими пояҳои давлатдории миллӣ ва иттиҳоду сарҷамии мардуми тоҷик буда, қабули он дар зиндагию тафаккури халқи мо ҳамчун арзиши маънавии ҷомеа, рӯҳияи нави ваҳдати комили миллиро ба вуҷуд овард ва халқи тоҷик ба асолати таърихӣ ва таъсири маънавии парчами давлатӣ ҳамчун як зуҳуроти бисёр муҳиму арзишманд, эътиқоду ихлос ва эътимоди қавӣ пайдо намуд.
дар идомаи баромади худ иштирокчиён қайд намуданд ки моро дарки моҳияти мақому манзалати суннати парчамбардорӣ, эҳтирому арзгузорӣ ба парчами миллӣ, гиромидошти шоиставу арзанда ба ин муқаддасот ки дар партави он метавон роҳи дурахшони миллатро дид, водор месозад ки ҷиҳати оромию ободӣ ва рушди инкишофи минбаъдаи тоҷикистони азизамон бештар талош намоем. дар идома кормандони агентии доир ба мақому манзалати парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо баромадҳои пурмуҳтаво ибрози андеша намуданд. дар баробари дигар вазорату идораҳо кормандони палатаи ҳисоби ҷумҳурии тоҷикистон рӯзи парчами давлатиро бо баргузории чорабинии тантанавӣ истиқбол намуданд. баромадкунандагон иброз намуданд ки ҳар як фарде ки имрӯз майдони парчам ва нишони давлатӣ меояд хуб эҳсос мекунад ки ин ду рамз ифодакунандаи иқболу истиқлол, иттиҳоду сарҷамӣ, нангу номус, ватандӯстиву ватанпарастӣ ва ҳуввияти миллии мардуми коҳанбунёду фарҳангии мо буда мақсаду мароми неки тоҷиконро дар ҷилои рангҳои худ инъикос намуданд. аз ин нуқтаи назар дар баробари пешвоёну фарзандони бонангу ораш муқаддасоти миллӣ низ муттаҳидкунандаи ҳар як халқу миллат маҳсуб мешаванд. парчами мо рамзи ҳаёти осоишта, ваҳдати ҷовидонаи миллӣ ва умед ба фардои ободи халқи тоҷикистон аст. мардуми шарафманди тоҷик имрӯз зери парчами ваҳдату якдилӣ ба хотири эъмори ҷомеаи мутамаддин устуворона қадам мегузоранд ва бо азму иродаи созандаи худ дар қатори дигар муқаддасоти миллӣ парчами давлатии худро ки ормони ҳар миллати озодихоҳ аст ҷовидона муқаддас медоранд. тасвири тоҷ дар парчам ин нишон аз соҳибдавлатӣ ва мустақилияти мамлакат буда 7 ситора ин 7 иқлим, 7 ситораи бародарон, 7 қабати осмон ва 7 рӯз дар назар дошта шудааст. қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи рамзҳои давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ки соли 2007 қабул шудааст моҳият ва тартиби истифодаи расмии парчамро муқаррар менамояд. эҳтироми волои парчами давлатӣ дар баробари нишон ва суруди миллӣ вазифаи асосӣ ва ифтихори ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. дар ин қонун тартиби тасдиқнамудаи парчами давлатӣ, тартиби тасвир ва тартиби вақт, макон, истифодаи ин рамзи давлатӣ дар радифи дигар рамзҳо пурра ва ба таври амиқу возеҳ муқаррар шудааст. парчами миллӣ имрӯз чун рамзи давлатдории тоҷикон дар тамоми идораҳои давлатӣ, маъмурӣ, корхонаву муассиса, мактабу таълимгоҳҳо, майдонҳои варзишӣ, ҳуҷраҳои корӣ ва хонаҳои шаҳрвандон мавҷуд аст. президенти мамлакат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо нишони эҳтиром садоқат ба парчами миллиамон аз 20 ноябри соли 2009 рӯзи 24 ноябрро рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон эълон намуданд ва ин барои миллати тоҷик саҳнаи муҳим ба ҳисоб меравад. ҷаласаи тантанавӣ бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар агентии назорати маводи нашъаовари назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо ворид намудани парчами давлатӣ ва хондани суруди миллӣ оғоз гардид. сипас бахшида ба ин рӯзи фархунда директори агентии ҳабибулло воҳидзода ба сухан баромада қайд намуданд ки дар таърихи ҳар як халқу давлат санаҳое мавҷуданд ки онҳоро бешаку шубҳа санаҳои сарнавиштсоз номидан мумкин аст. таърихи пайдоиши парчами кишвари мо ҳамчун рамзи миллӣ ва давлатдорӣ ба давраҳои бостонии қадим рост меояд. зикр гардид ки дар ҷаҳони муосир ҳар як давлати мустақилу соҳибихтиёрро парчами он муаррифӣ менамояд. аз ин рӯ эҳтиром ва арҷ гузоштан ба парчам маънои эҳтирому арҷгузорӣ ба арзишҳои деринаи таърихӣ, фарҳангиву маънавии миллӣ ва давлату давлатдорӣ мебошад. зеро парчам дар баробари конститутсия, нишон ва суруди миллӣ аз ҷумлаи муқаддасоти милливу давлатӣ маҳсуб меёбад. бинобар ин ҳар яки моро зарур аст ки зери ин ливо муттаҳид бошем. ҳамеша ва дар ҳама ҷо онро пос дорем. барои ҳимоя ва поку муқаддас нигоҳ доштани он бо ҳама ҳастӣ омода бошем. зеро пос доштан ва ҳимоя кардани парчами миллӣ ин пос доштани ватан, аҷдод ва таъриху суннатҳои халқи кишвар мебошад. дар рафти чорабинии мазкур ҳамчунин кормандони ҷавони агентӣ оид ба тартиби афрохтан ва ҷойгиркунии тасвири парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷойҳои муайян ва моҳияти он баромад карда парчамро таҷассумгари таърихи кӯҳан, рамзи давлатдории миллӣ ва пойдории давлат арзёбӣ намуданд.
роҳбарият ва кормандони вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон низ бо ташкили як ҷамъомад рӯзи парчами давлатиро қайд намуданд. дар ин ҷамъомад коршиносону мутахассисон ширкат намуда доир ба парчам ва аҳамияту муҳимияти он сухан гуфтанд. зикр шуд ки парчам гоҳи барҷастаи истиқлоли давлатӣ, таҷассумгари ғурури миллӣ ва ифтихори ватандории мост ва парафшонии парчами миллиамон дар ҳар гӯшае баёнгари мавҷудияти миллат ва давлати тоҷикистон мебошад. боиси ифтихори мо тоҷикистониён аст ки парчами давлати мо дар пешгоҳи бинои созмони милали муттаҳид ва дигар созмону ташкилотҳои бо нуфузи ҷаҳонӣ барафрохта шудааст. ба таъкиди нотиқон парчам яке аз муқаддасоти миллӣ, сарнавиштсоз ва муаррифгари миллат дар давлатдории навини тоҷикон ба шумор меравад. парчами миллӣ ифодагари иқболу истиқлол, иттиҳоду сарҷамӣ, нангу номус, ватандӯстиву ватанпарварӣ ва ҳуввияти миллии мардуми кӯҳанбунёду фарҳангии мо буда болотарин мақсаду мароми тоҷиконро дар ҷилои рангҳои худ инъикос намудааст. дар ҷамъомад инчунин доир ба дигар хусусиятҳои парчами давлатӣ ҳамчун муқаддасоти миллӣ маълумот дода шуд. ба муносибати рӯзи парчами давлатӣ дар академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон низ чорабинии идона баргузор гардид. рӯзи парчам аз зумраи ҷашнҳои арзёбӣ гардид ки имрӯз симои тоҷикистонро ҳамчун давлати соҳиби истиқлол бо фарҳанг ва соҳиби тамаддуни бой дар ҷаҳон муаррифӣ менамояд. инчунин қайд карда шуд ки парчами давлатӣ ливои озодиву истиқлол, нишонаи бақои давлат, қудрату тавоноии миллати кӯҳанбунёди тоҷикро ифода намуда, арзгузорӣ ба он рисолати ватандории ҳар як шаҳрванди ин сарзамин аст. дар тақвияти ин андешаҳо дигар иштирокчиён дар суханрониҳои худ тазаккур доданд ки тоҷикон парчамро ҳамчун нишонаи нангу номус ва адолату осоиш нигаҳдорӣ мекарданд ва ин аст ки ниёгони мо парафшон будани парчамро бо сарбаландии ҳар як фард баробар дониста барои ҳифзи он ва то ба мо расидани ин суннати аҷдодӣ ҷонисориҳо кардаанд. дар пояи баландтарин парафшон кардани парчами давлатӣ рамзи ифтихору садоқат ба арзишҳои миллӣ ва фарҳанги асили кӯҳанбунёдамон мебошад ки маҳз дар замони истиқлол ба вуқӯъ пайваст ва миллати тоҷик зери парчами миллӣ ба ваҳдату ягонагӣ расид. бинобар ин муҳаббат ба парчам ва дигар рамзҳои давлатӣ нишонаи самимияти мо ба ватан модар, миллату давлат ва ифтихор аз он ҷузъи муҳими рисолати ватандорию ватансозӣ ба ҳисоб меравад, таъкид доштанд нотиқони ҳамоиш. парчам яке аз рамзҳои асосиву муқаддасоти давлатдории миллӣ ба ҳисоб рафта мардуми шарифи тоҷикистон ҳар сол санаи қабули онро бо ҳисси ифтихор аз ватани муқаддас ва давлати соҳиби истиқлол таҷлил менамоянд. дар ҳамин зимн ширкати саҳомии холдингии кушодаи барқи тоҷик низ рӯзи парчами давлатиро бо шукӯҳу шаомати хусаи идона таҷлил намуд. нахуст роҳбарияти ширкат ҳозиринро ба ин санаи барои миллати тоҷик фархунда ва таърихӣ табрик намуда, парчами давлатиро дар раванди шинохти миллӣ нек маънидод намуданд. тазаккур дода шуд ки парчами давлатии мо нишона аз таърихи чандин ҳазорсолаи халқи тоҷик аст. тибқи маълумоти сарчашмаҳои таърихӣ, қавмҳои орёӣ ҳанӯз аз давраҳои бостон оини парчамсозиву парчамдориро гиромӣ медоштанд ва насли имрӯза низ оид ба ҳифзу гиромидошти муқаддасоти миллӣ ва арҷгузорӣ ба таъриху фарҳанги худ даст ба кор буда барои ҳифзу бегазан нигоҳ доштани онҳо талош менамоянд. ҳамзамон ҳозирин ташаббуси таҷлили рӯзи парчами миллиро ҷиҳати зиёд намудани ҳисси ватандӯстии ҷавонон ва тарбияи онҳо дар рӯҳияи худшиносии миллӣ нек арзёбӣ карданд. дар ҳамоиши илмиву назариявӣ дар мавзӯи парчам рамзи давлатдорӣ ва ҳуввияти миллӣ дар осорхонаи миллии тоҷикистон зикр шуд ки воқеан дар фарҳанги давлатдории тоҷикон парчам ва парчамдорӣ таърихи хеле қадима ва рангин дошта. он дар осори хаттӣ, бозёфтҳои бостоншиносон, бахусус деворнигораҳои мухталиф, сарчашмаҳои таърихию адабӣ ва достону қиссаҳои мардумӣ инъикос ёфтааст. аз ҷумла дар шоҳномаи безаволи абуқосим фирдавсӣ таърихи парчамдории ниёгони мо басо ҷолибу ҷаззоб зикр ёфтааст. гуфта шуд ки даврони муосир дар таърихи парчамдорӣ ва сарнавишти миллати тоҷик оғози марҳилаи нав ба ҳисоб рафта барои шинохти арзишҳои фарҳанги миллӣ заминаи устувор фароҳам овард. аз ҷумла бо ба даст овардани истиқлоли давлатӣ 9 сентябри соли 1991 мо ба таҳқиқи ҳамаҷонибаи арзишҳои таърихиву фарҳангии деринаи миллат рӯ оварда дар заминаи он рамзу муқаддасоти давлати соҳиби истиқлоламонро таҳия ва қабул намудем. хушбахтона 24 ноябри соли 1992 дар иҷлосияи 16 шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тасдиқи низомномаи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон қабул гардид ва бо ҳамин кишвари мо соҳиби яке аз рамзҳои асосии давлати соҳиби истиқлол шуд. дар ҳамоиш доираи васеъи коршиносон, олимону муаррихон дар мавзӯъҳои аз таърихи пайдоиши парчам, парчам таҷассумгари ҳуввияти миллӣ, нақши парчам дар тарбияи худшиносии миллӣ, парчам дар масири таърих, парчам рамзи иттиҳод ва ҳамбастагӣ маърузаҳо пешниҳод намуданд.
اسنوی برگزاری جمع آمدی تنتنوی به مناسبت روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در کمیته معماری و ساختمانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان که با اشتراک رهبریت و کارمندان دستگاه مرکزی کمیته و مهمانان صورت گرفت، ذکر گردید که پرچم دولتی تاجیکستان با تلاش‌های پیوسته و خسته‌ناپذیر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان 24 نوامبر سال 1992 در اجراسیه تاریخی و سرنوشت‌ساز 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان پذیرفته شده، بعداً 12 می سال 2007 با قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره رمزهای دولتی جمهوری تاجیکستان 24 نوامبر سال 2009 روز پرچم دولتی اعلان شد که آن همساله با شکوه و شهامت خاصه تجلیل کرده می شود. ذکر گردید که پرچم تجسم مبارزه برای آزادی و استقلال، بخت و اقبال سفید، آینده درخشان و سعی و کوشش همواره بهر سرسبزی و خرمی مملکت می باشد. از این رو شرف و اعتبار آن در داخل و بیرون کشور همچون مقدسات بزرگ ملی، حمایت و پشتیبانی دولت و دولتداری محسوب می یابد. پرچم رمزی دولت و دولتداری بوده شهروندان را به حمایت وطن، زندگی آرام، صلح و آسایشتگی، رشد و نمو و تحکیم پایه‌های صاحب اختیاری و صاحب دولتی سفربر می‌نماید. در چاره‌بینی تنتنوی کمیته معماری و ساختمانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تذکر داده شد که پرچم تجسم مبارزه برای آزادی و استقلال، بخت و اقبال سفید، آینده درخشان و سعی و کوشش همواره بهر سرسبزی و خرمی مملکت میباشد. چورابینی معرفتی به مناسبت روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان به نام سید مومن رحیموف برگزار شد. آموزگاران و دانشجویان این مؤسسه عالی تعلیمی مملکت افتخار و خرسندی از آن دارند که زیر پرچم دولتی با صلح و ثبات سرتاسری کشور در چنین شرایط سازگار فعالیت میکنند. در جهان معاصر هر یک دولت مستقل و صاحب اختیار توسط پرچم آن معرفی میگردد. از این رو احترام و ارج گذاشتن به پرچم معنای احترام و ارج گذاری به ارزش‌های دیرینه تاریخی و فرهنگی و معنوی ملی و گذشته از این احترام ملت و دولتداری می باشد، زیرا پرچم در برابر کنستیتوسیا نشان و سرود ملی از جمله مقدسات ملی و دولتی محسوب می یابد. پرچم ملی تاجیکستان امروز در بانفوذترین سازمان‌های بین المللی برافراخته شده است که افتخار هر یکی ما می باشد. احترام و ارج گذاشتن به رمزهای دولتی وظیفه مقدس هر یک فرد جامعه و سرچشمه افتخار از دولت و دولتداری ملی است. در این برابر مسابقه‌های ورزشی نیز در دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان تشکیل و برگزار شد، زیرا در این تعلیمگاه عالی مملکت پرچم برداران وطن محبوبمان آماده کرده می شوند و سهم آموزگاران و مسئولین آن نیز در این سمت نظررس می باشد. در فیلارمونی دولتی بچگانه تاجیکستان به مناسبت روز پرچم دولتی چورابینی فرهنگی برگزار شد. برنامه رنگین تعلیم گیرندگان این مؤسسه را رهبریت و کارمندان وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان تماشا کردند. نخست جمع آمدگان دایر به اهمیت پرچم و تاریخ پرچمداری ملت تاجیک اندیشه‌هایشان را بیان نمودند. تاکید شد که ملت تاجیک از زمانهای خیلی قدیم صاحب پرچم بود و آن را همچون رمزی هویت ملی و ننگ و ناموس وطنداری می‌شمارد. با گفته ناطقان سالهای اخیر نورسان و جوانان تاجیک با اشتراک در المپیاد و آزمون مسابقه‌های بین المللی بارها پرچم دولتی ما را بلند برداشته ملت تاجیک را به جهانیان بیشتر معرفی می‌کنند. همزمان پرچم واسطه مهمی وحدت و یکدلی ساکنان کشور ارزیابی می‌شود. در قسمت دیگری چورابینی برنامه کنسرتی نورسان و جوانان فیلارمونی دولتی بچگانه تاجیکستان پیشنهادی حاضرین گشت. اشتراکچیان برنامه فرهنگی با پیشنهاد شعر و سرود در وصف پرچم تاجیکستان و زیبایی‌های آن و رقص و ترانه‌ها خاطر جمع آمدگان را شاد نمودند. ҳамасола 24 ноябр дар сартосари кишвар ҳамчун рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҷашн гирифта мешавад. бахшида ба ин рӯз ҳайати омӯзгорону донишҷӯёни коллеҷи омӯзгорӣ ба номи хосият махсумоваи донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ дар мавзӯи парчами давлатӣ рамзи истиқлолият ва ифтихори миллӣ мизи мудаввар доир намуданд. чорабинӣ бо садо додани суруди миллии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби иштирокчиён оғоз гардида таъкид гардид парчами давлатӣ нишонаи бақои давлат, ваҳдату ягонагӣ, ҳуввияти миллӣ ва беҳтарин василаи тарбияи наврасону ҷавонон дар рӯҳияи ифтихор аз давлатдории миллӣ ва ҳифзи арзишҳои таъриху фарҳанги халқамон маҳсуб меёбад. парчам ва оини парчамдорӣ дар миёни мардуми кӯҳанбунёду тамаддунсози мо мақоми шоиста дошта ҷузъи муҳими фарҳанги давлатдории миллӣ ба ҳисоб меравад. бо назардошти муҳимияти суннати парчамдорӣ баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ дар раванди ташаккули низоми давлатдории муосир баробар бо қабули конститутсия ва дигар рамзҳои давлатӣ парчами кишвар ҳамчун нишонаи ҳастӣ ва пойдории давлатдории миллӣ
қабул гардид. хурсандиовар аст ки дар зарфи 30 соли соҳиб истиқлолии кишвар барафрохтани парчами давлатӣ дар ҳама шаҳру ноҳияҳои мамлакат ба ҳукми анъана даромада, атрофи он ҳамчун макони сайру сайёҳат ва баргузории чорабиниҳои фарҳангӣ фароғатӣ гардидааст ки нишон аз арҷгузорӣ ба ин муқаддасоти давлатӣ мебошад. қисмати фарҳангии чорабинии идонаи ҳайати омӯзгорону донишҷӯёни коллеҷи мазкур бо суруду таронаҳои тараннумкунандаи васфи ватан хубу хотирмон сурат гирифт. дар сохтору мақомоти ҳарбии мамлакат низ ба ифтихори рӯзи парчами давлатӣ чорабиниҳои идона ороста шуданд. дар баъзе аз қисмҳои ҳарбӣ маросими савгандёткунӣ наваскаронро ба ҳамин санаи барои миллату давлат муқаддас мутобиқ кунониданд, то ин ки ҳуввияти меҳанпарастиву ватандӯстии ҷавононро боз ҳам тақвият бахшанд. таваҷҷӯҳ кунед ба гузоришҳои мо. дар таърихи давлатдории ниёгони мо парчам мавқеи хоса дорад. аз ҷумла барои низомиён парчам ҳамчун рамзи қудрату тавоноӣ, шараф, иттиҳоду ягонагӣ ва мубориза барои озодӣ, таҷассумгари номуси ватандорӣ шинохта шудааст. парчам ҳамеша дар сафи пеш қарор дошта боиси ҷасорату ифтихор ва рӯҳияи баланди хизматчиёни ҳарбӣ мебошад. афрохтани ин муқаддасот на танҳо фахру эътибор, балки масъулияти бузург аст ва ин вазифаи пуршарафро дар қувваҳои мусаллаҳ, взводи алоҳидаи парчамбардор ва дар гвардияи миллӣ батальёни қаравули фахрӣ анҷом медиҳад. ҳайати шахсии ин батальён дар чорабиниву ҷамъомадҳои тантанавӣ парчами давлатии тоҷикистон ва байрақи ҷангии гвардияи миллиро зери оҳангҳои мутантани оркестри ҳарбӣ бо шукӯҳу шаҳомат ворид менамоянд. афсарону сарбозон муҳофизони муқаддасоти миллӣ мебошанд. парчам барои хизматчиёни ҳарбӣ рамзи садоқат ба ватан, ба халқи бузурги тоҷик ва марзҳои муқаддаси тоҷикистон аст. мо хизматчиёни ҳарбии гвардияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар баробари доштани эҳтироми самимӣ ва ифтихор аз муқаддасоти миллӣ боз аз он сарбаланд ҳастем ки дар маросимҳои тантанавӣ баровардани парчами давлатии тоҷикистони маҳбубро бар зимма дорем. албатта ин барои мо хизматчиёни ҳарбии гвардияи миллӣ шарафи бузург аст. баргузории ҳар як чорабинӣ лаҳзаи фаромӯшнашавандаи хизмати ҳарбӣ ва беҳтарин хотироти зиндагии мо мебошад. ба муносибати ин ҷашни фархунда рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар қисми ҳарбии 051-055 гвардияи миллӣ ҷамъомади тантанавӣ баргузор гардид. طبق طلبات گذراندن مراسم‌های تنتنوی حربیان پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان وارد میدان کرده شد و خدمتچیان حربی با صمیمیت و صداقت احترام آن را به جا آوردند. سپس سرود ملی از جانب هیئت شخصی و زیر آهنگ ارکستر حربی صدا داد. در ادامه جمع آمد هیئت فرماندهی گواردیای ملی افسران و سربازان را با این جشن پرشکوه و افتخاری تبریک نمودند. تاکید گردید که پرچم یکی از مقدسات ملی بوده، نشان دولت صاحب استقلال، رمز مبارزه برای آزادی، شجاعت، پاکی، آینده درخشان و سرسبزی و خرمی دولت می باشد. احترام و افتخار از این مقدسات ملی وظیفه کانستیتوسیونی شهروند و قرض وجدانی هر یک انسان است. همچون نشان احترام و صداقت پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان به میدان وارد کرده شد. گذشت نظامی خدمتچیان حربی که در چاره‌بینی اشتراک داشتند انجام بخش جمع آمد تنتنوی گردید. با مناسبت روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در مرکز تعلیمی پایتخت مسنوب به قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان نیز جمع آمد عیدانه برگزار گردید. طبق عادت نظامیان جمع آمد عیدانه سربازان و افسران با انجام دادن رسمیات حربی یعنی سفارایی و گزارش دادن فرماندهی مرکز تعلیمی برابریت قشون‌های سرحدی و مهمانان مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی نایه فردوسی آغاز گردید. باید ذکر نمود که یکجا با جمع آمد عیدانه خدمتچیان این قسم نظامی همزمان یک رکن مهم خدمت مراسم سوگند یادکنی سربازان نودعوت شده را هم گذرانیدند. در این
این روز دهها نفر سربازان نودعوت شده در حضور پدر و مادر، خویش و اقربا و مهمانان چوربینی به خلق و وطن سوگند صداقت یاد کردند. گفتنی است که سالهای اخیر به کورس‌های آموزشی ساحه حربی زنان و بانوان هم توجه زیاد ظاهر می‌نمایند. این است که در مراسم نوبتی سوگند یادکنی چند نفر جوان دخترانی که در کورس‌های آموده نمودن نظارتچیان نقطه‌های نظارت سرحدی تحصیل می‌کنند سوگند حربی یاد کردند. در سخنرانی‌های مسئولین قشون‌های سرحدی و رهبریت حکومت نویای فردوسی، همچنین پدران و مادران و خود خدمتچیان حربی صداقت به وطن معنی زندگی انسانیت دانسته شد. در روز تجلیل از پرچم دولتی راست آمدن مراسم سوگند یادکنی سربازان باشد، در نوبت خود می‌تواند هویت ملی و وطنخواهی جوانان و نورسان را باز هم بالا برد. تاکید شد در سخنرانی‌ها. با افتخار این دو سنه مهم برای سربازان برنامه خوبی فرهنگی هم پیشنهاد کرده شد. با تشبوس فیلیال اتفاق جوانان تاجیکستان در شهر دوشنبه چوربینی تانتانوی که با گرامیداشت روز پرچم دولتی بخشیده شده بود در قسم نظامی 08-010 کشونهای خشکیگرد وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان دایر گردید. در آغاز چوربینی با جلب نمایندگان فیلیال اتفاق جوانان تاجیکستان در شهر دوشنبه و خوانندگان و آموزگاران مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی حدود ناحیه سینای شهر دوشنبه از شرط و شرایط قسم نظامی 08-010 کشونهای خشکیگرد وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان آشنایی پیدا کردند. بعداً در دایره واخوری برای بیدار کردن حس بلندی وطندوستی و خویشتن‌شناسی و ارج گذاشتن به مقدسات دولتی در میدان قسم نظامی با اشتراک سربازان و افسران چوربینی تحت عنوان پرچمت بادا پرافشان تاجیکستان عزیز برگزار گردید. ناطقان ضمن سخنرانی از ولایت پرچم همچون رمز و ارزش به‌بهای ملی سخنرانی کرده تاکید داشتند که نسل جوان با ننگ و ناموس و سری بلند و شجاعت و دلیریشان پرچم بردار ملت خواهند بود. ذکر رفت که در زمان معاصر خاصه سالهای صاحب استقلالی کشور از جانب جوانان ورزشگر و صاحب علم بارها در چوربینی‌های سطح بین‌المللی پرچم تاجیکستان بالا شده نفوذ تاجیکان را همچون ملت قدیمه به جهانیان معرفی کرده است. پرچم رمزی آزادی و صاحب اختیاری با همین عنوان کلکتیوی بسیار نفره لیسه حربی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان به نام گنرال مایور مستبک توش محمدов از روز پرچم دولتی تجلیل نمودند. در کار همایش رهبریت نویه شومنصور شهر دوشنبه استادان و تاریخ‌شناسان و کورسانتان تعلیمگاه اشتراک نموده دایر به مهمیت و موجودیت مقدسات ملی در هر دولت و ملت ابراز سخن کردند. ناطقان ابراز داشتند که دوام چند سال اخیر با تشبث بنیادکارانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پرچم دولتی همچون رمز دولت صاحب اختیار و دموکراتی و حقوق بنیاد در مرکز شهر و ناحیه‌ها و ولایت‌های مملکت قامت افروخته است که این تشبث به بیدار نمودن حس وطن‌دوستی جوانان و نورسان زمینه می‌گذارد. تاریخ‌شناسان با آوردن دلایل‌ها از پرچمداری ملت تاجیک ابراز سخن کرده پایداری آن را رمز آزادخواه و وطن‌دوست بودن تاجیکان معنی داد نمودند. با تاکید مروزه‌چیان با شرافت جوانان صاحب معرفت و با استعداد کشور امروز پرچم دولتی تاجیکستان در عرصه جهان پرفشان می‌گردد که البته این برای مردم تاجیک باعث افتخار و سربلندی است. قرائت شعر و ترانه‌ها در وصف پرچم و مقدسات ملی که از جانب تربیت گیرندگان لیسه برگزار شد به چوربینی شکوه ادانه بخشید. پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در شرایط قبول گردید که تقدیر دولتداری نوین تاجیکان زیر خطر جدی قرار داشت. ولی توسط خیرد والا رهبریت دولت و حکومت مملکت توانستند در همدستی عمیق با مردم صلح‌خواه کشور نه تنها این رمز اولین درجه دولت خود را حفظ نمایند بلکه زیر پرافشانی پرچم در راه تأمین صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی اینچنین به سوی هدف‌های عمومی ملی قدم‌های اولین گذاشته شد. امروز پرچم دولتی دولت صاحب استقلال تاجیکستان را در سازمان ملل متحد و دیگر تشکیلات و سازمان‌های با نفوذ بین‌المللی نمایندگی می‌کند. از جریان تنتنه‌های ادانه به مناسبت روز پرچم دولتی در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت همکاران ما گزارش می‌دهند. صبح امروز در مؤسسه دولتی کاخ فرهنگ به نام ابا عبدالله رودکی مرکزی ماموری ولایت سوخت شهر خوجان روز پرچم جمهوری تاجیکستان با شکوه و شهامت خاص تجلیل گردید. چوربینی ادانه با برآوردن پرچم دولتی و صدا دادن سرود ملی آغاز گردید.
چاره‌بینی با سخنرانی رئیس ولایت سوخت رجب‌آی احمدزاده حسن افتتاح یافت. رئیس ولایت در برآمد خود حاضرین و در سیمای آنها تمام مردم سربلند کشور را با روز پرچم جمهوری تاجیکستان مبارکباد نمود. قید گردید که پرچم دولتی در دوران صاحب استقلالی افاده‌گر اقبال و استقلال، اتحاد و سرجمعی، ننگ و ناموس، وطنداری و هویت ملی مردم کهن‌بنیاد و فرهنگی ما بوده بالاترین مقصد و مرام تاجیکان را در جلوی رنگ‌های خود انعکاس می‌نماید. تجلیل روز پرچم دولتی باشد نشانه افتخار از دولتداری امروزه، احترام بی‌پایان به گذشته پرافتخار ملت، رسیدن به قدر استقلالیت دولتی، وحدت ملی و تامین موقع شایسته جمهوری تاجیکستان در عرصه بین‌الخلقی میباشد. با مقصد ارجگذاری به حرمت احترام نسبت مقدسات تاجیکستان در سالهای صاحب استقلالی در مرکزهای مأموری ولایت، شهر و ناحیه‌ها و جماعت دهات میدانهای پرچم دولتی بنیاد گردیده با اشتراک اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان افتتاح شده ایستادند. مردم محنتکاران ولایت زیر پرچم دولتی در اطراف پیشوای ملت متحد گردیده بهر رشد منبعدی تاجیکستان صاحب استقلال ثابت قدمانه محنت و زحمت می‌نمایند. در فرجام چاره‌بینی بخشیده به روز پرچم دولتی از جانب خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانی عمومی در وصف وطن، تاجیکستان، صلح و وحدت و پرچم جمهوری تاجیکستان شعرها قرائت و برنامه پرمحتوای کنسرتی با اشتراک حافظان بخش فرهنگ پیشکش حاضرین گردانیده شد. بخشیده به روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر اسفره که با شرکت نمایندگان مقامات اجرایی، حاکمیت دولتی ولایت سوخت، راهبران جامعه‌های مهنتی، آموزگاران و محصلین مؤسسه‌های معارف و سابقه‌داران، جوانان، ساکنان شهر اسفره جمع آمدی با شکوه دایر گردید. در جریان آن نماینده مقامات اجرایی، حاکمیت دولتی شهر اسفره برآمد نموده از نام حاضرین و در سیمای آنها تمام ساکنان شهر و دهات اسفره را با روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان صدقاً مبارکباد گفتند. ضمناً گفته شد که سنه 24 نوامبر برای تاجیکان و تاجیکستانیان نه تنها روز ارجگذاری به پرچم دولتی بلکه همچنین روز گرامی داشت ارزش‌های دیرینه تاریخی و فرهنگی و معنوی ملی گذشته از این روز احترام ملت و دولت و دولتداری محسوب می‌یابد. پرچم دولتی بیانگر صاحب استقلالی مملکت، انعکاس کننده فرهنگ و تمدن، تجسمگر افتخار ملی و آر و ناموس وطنداری، رمزی به هم‌آیی و وحدت آفری و بشارت دهنده عزم و اراده استواری مردم میباشد. پرچم پیوندگر دیروز و امروز، قطب نمای فردای نیک و آباد و هدایتگر اتحاد و همبستگی تاجیکستانیان است. باعث سرفرازی مردم تاجیک است که امروز سیاحان زیاد به خاطر از نزدیک دیدن بلندترین پرچم جهان به تاجیکستان می آیند. آنها از شهامت و زیبایی پرچم ما با وجد آمده در نزد آن به نشانی یادآوری عکس می گیرند. در فرجام جمع آمدی تنتنوی به یک قطار فعالان ساحه‌های گوناگون اقتصادیات و اجتماعیات سپاسنامه‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر تقدیم گردید. در انجام از جانب صنعتکاران بخش فرهنگی شهر برنامه زیبایی ترنمگر احساس صاحب اختیاری و صاحب دولتی منظوری حاضرین گردانیده شد. با اشتراک نمایندگان مقامات اجرایی، حاکمیت دولتی ولایت سوخت و شهر کانیبادام، راهبران جامعه‌های مهنتی، آموزگاران و محصلین مؤسسه‌های معارف، سابقه‌داران، جوانان، ساکنان شهر جمع آمدی با شکوه دایر گردید. در جریان آن نماینده مقامات اجرایی، حاکمیت دولتی ولایت سوخت و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر کانیبادام برآمد نموده حاضرین و در سیمای آنها تمام ساکنان شهر و دهات کانیبادام را با روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان صدقاً مبارکباد گفتند. ضمناً گفته شد که سنه 24 نوامبر برای تاجیکان و تاجیکستانیان نه تنها روز ارجگذاری به پرچم دولتی بلکه همچنان روز گرامی داشت ارزش‌های دیرینه تاریخی و فرهنگی و معنوی ملی گذشته از این روز احترام ملت و دولت و دولتداری محسوب می‌یابد. باید هر یک فردی با ننگ و ناموس و وطن دوست و وطن پروری تاجیک با پرچم ملی خود افتخار نموده احترام آن را همچون رمز دولتداری، آزادی و استقلال وطن و همچون ثروت گرانبهای عمومی ملی به جا آورده قدر و منزلت و نقش و اعتبار آن را به نسل‌های امروز و آینده تلقین نماید. ذکر گردید در ادامه سخنرانی‌ها. در قسمت فرهنگی چاره‌بینی برنامه زیبای ترنمگری احساسی صاحب اختیاری و صاحب دولتی را منظوری حاضرین گردانیدند. در ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت سوخت با مناسبت روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان کنفرانس علمی نظریوی در موضوع پرچم رمز دولتداری برگزار گشت. در آغاز
сардори раёсат абдулло навҷавонов ҷамоматро ифтитоҳ бахшида ҳозиринро ба ин ҷашни миллӣ ки парчам таҷассумгар ва эътирофкунандаи миллату давлати тоҷикон дар арсаи байналмилалӣ мебошад табрик намуд. гуфта шуд ки эҳтирому гиромидошти парчами давлатӣ ва расидан ба қадри он қарзи шаҳрвандии ҳар як соҳибватан аст. дар хизмати илмии чорабинӣ сардори қисми таълимии факултети чоруми академияи вазорати корҳои дохилӣ беҳзод султонзода дар мавзӯи парчам рамзи давлатдорӣ маъруза намуд. оид ба таърихи парчам дар ҷаҳон, раванди парчамдории тоҷикон, қабули рамзҳои давлатӣ аз ҷумла парчам дар замони соҳибистиқлолии Тоҷикистон, нақши парчам дар муаррифии давлату миллат, парчам ҳамчун рамзи сарбаландии халқ ва дигар мавзӯъҳои вобаста ба парчами давлатӣ ба ҳозирин маълумот дода шуд. бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истифодадиҳии майдону боғҳои парчам дар саросари кишвар, парафшонии парчами давлатӣ дар бинову иншоотҳо, боло бардоштани парчам дар чорабиниву ҷамоматҳои гуногун ин нишонаи эҳтиром ба парчам мебошад ва имрӯзҳо ташаббусҳои парчамдорӣ ва эҳтирому дӯстдории он тақвият ёфта истодааст, ки боиси ифтихор аст, зеро парафшонии ин рамзи давлатӣ баёнгари муттаҳидии мост. дар донишгоҳи кӯҳии металлургии шаҳри Бӯстон конфронси илми-амалӣ бахшида ба рӯзи президент дар мавзӯи президенти ман, ифтихори ман ва Эмомалӣ Раҳмон, асосгузори давлати навини тоҷикон баргузор гардид. дар кори конфронс раиси шаҳри Бӯстон Раъно Ҳошимзода, роҳбарияти донишгоҳи мазкур, муовинони раиси шаҳр ва устодону шогирдони ин донишгоҳ иштирок намуданд. пеш аз оғози чорабинӣ меҳмонон аз намоишгоҳи дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии кишвар, корномаҳои сарори давлат баҳри расидан ба сулҳу ваҳдати миллӣ ва таъмини ҳаёти осоишта ба ҳар як шаҳрванди мамлакат ва гӯшаи ҳунарҳои мардумӣ дидан карданд. раиси шаҳри Бӯстон Раъно Ҳошимзода зимну суханронӣ иброз дошт, ки истиқлолият муқаддастарин ва азизтарин неъмат, рамзи саодат, асолити давлат ва шарафу номуси ватандорӣ буда, нишонаи пойдориву бақои давлат мебошад. истиқлолу озодӣ ва соҳибдавлату соҳибихтиёрӣ ба мардуми шарифи Тоҷикистон бо роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имкон фароҳам овард, ки баҳри рушди босуботи кишвари маҳбубамон қадамҳои устувор гузошта бошем. қайд гардид, ки имрӯз ҳар як тоҷики тоҷикистонӣ ба хидматҳои фидокоронии фарзанди фарзонии миллат, президенти мардумии кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арҷ гузошта дар партави сиёсати созандаву маънавӣ бунёди пешвои миллат муттаҳид ҳастанд ва баҳри рушди ватани азизамон бо меҳнати шоиста саҳми арзандаи худро мегузоранд. бо ифтихор аз ватандӯстию меҳанпарварӣ ва тарғиби ифтихори муқаддасоти миллату давлатдорӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 20 шаҳри Хуҷанд таҳти унвони парчами давлатӣ ифтихор аз миллату давлатдорӣ чорабинӣ баргузор гардид. чорабинӣ бо суруди миллӣ оғоз шуд. директори муассисаи таълимӣ Наима Масобирова роҷеъ ба аҳамияти парчами миллӣ дар тарбияи ватандӯстии хонандагон баромад намуда, аз ҷумла афзуд, ки парчам дар ҳар давру замон рамзи нангу номуси ватандорӣ, хештаншиносӣ ва яке аз арзишҳои муқаддасоти миллӣ ба ҳисоб рафта, эҳтирому арҷгузорӣ ба он қарзи шаҳрвандии ҳар як фарзанди ватандӯсту ватанпарвар мебошад. таъкид шуд, ки парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз рукунҳои асосии муқаддасоти миллӣ маҳсуб гардида, он ифодагари рамзи ҳаёти осоишта, меҳнатдӯстӣ, бахту иқболи сафед, умед ба ояндаи нек ва лоиқи эҳтироми пиру барнои кишвар гардидааст. чорабиниро барномаи пуршукӯҳи фарҳангии хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 20 шаҳри Хуҷанд ҳусни анҷом бахшиданд. воқеан дар ҷаҳони муосир соҳиби парчами миллӣ будан яке аз рамзҳои асоситарини истиқлолу озодӣ ва давлатдории мустақил мебошад. бинобар ин дар қатори дигар рамзҳои муқаддаси миллӣ арҷгузорӣ ба парчам ва ба ҷо овардани эҳтироми он қарзи виҷдонии ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон ба шумор меравад. бо мақсади гиромӣ доштани ин рамзи муқаддаси миллӣ 20 ноябри соли 2009 бо фармони президенти мамлакат рӯзи 24 ноябр рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон эълон гардид. илова бар ин ба хотири арҷгузорӣ ба парчами давлатӣ ва тақвияти ҳисси милливу ифтихори ватандории сокинони кишвар пеш аз ҳама наврасону ҷавонон солҳои охир дар маркази вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо, инчунин шаҳраку деҳоти мамлакат даҳҳо майдону гулгашти парчам бунёд гардида, ҳоло дар онҳо ин рамзи давлати соҳибистиқлоли тоҷикон парафшонӣ мекунад. ҳамкорони мо аз ҷараёни чорабиниҳои идона ба муносибати рӯзи парчам аз вилояти Хатлон гузориш медиҳанд.
иди парчами миллӣ дар маркази маъмурии вилояти Хатлон шаҳри вохтар боиси баланди ватандорию ифтихор аз давлати комилҳуқуқ чун дигар шаҳру навоҳии кишвар аз ҷониби сокинони меҳанпарасти вилоят бо тантана ҷашн гирифта шуд. қисмати тантанавии чорабинии идона ки дар толори театри вилоятии мусиқии масакавӣ ба номи Ато Муҳаммаҷонови шаҳри Бохтар баргузор гардид, муовини раиси вилояти Хатлон Фирӯза Шарифӣ иштирок ва суханронӣ намуд. Гуфта шуд ки парчами давлатӣ рамзи озодиву истиқлол, сулҳу оромӣ ва ободониву хуррамист. ин аст ки мардуми шарафманди вилоят чун дигар сокинони кишвар рӯзи парчамро ҳамасола бо як шукӯҳу шаҳомати хоса таҷдил менамоянд. дар ҳаёти ҳар як давлату миллат парчам мавқеъ ва нақши хоси худро дошта, мардумро баҳри ҳаёти осоишта, сулҳу субот ва мубориза барои зиндагии арзандаю инкишофи озодона, соҳибихтиёрию соҳибдавлатӣ ҳидоят ва раҳнамоӣ мекунад. зикр шуд ки таҷдили рӯзи парчами давлатиро метавон иди баландбардории ҳисси миллӣ, хештаншиносӣ, фарҳу шодкомӣ ва саодату шарафмандии ҳар фарди ватандӯсти миллати тоҷик унвон кард. ҳамзамон таҷдили ин рӯзро нишони эҳтироми хоса ба анъанаҳои неги аҷдодӣ ва таҷассуми мақсаду мароми мо дар роҳи эъмори давлати демократию ҳуқуқбунёд донист. ҳамин тариқ пас аз суханрониҳои масъулин барномаи мураттабнамудаи аҳли ҳунар ки иборат аз васфи муқаддасоти миллӣ аз ҷумла парчам дар сатҳи баланди маърифатию фарҳангӣ омода гардида буд, пешниҳоди меҳмонону ҷамъомадагон гардонида шуд. дар қасри фарҳангии шаҳри Куло бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинии идона доир гардид ки дар он раҳбарият, кормандони мақомоти иҷроияи ҳукумияти давлатӣ, масъулину кормандони ташкилоту муассисаҳои шаҳр ва ҳамчунин дигар сокинони касбу кори гуногун иштирок намуданд. қабл аз оғози чорабинӣ дар саҳни қасри фарҳанг дастовардҳои омӯзгорону донишҷӯён ва хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳр ба намоиш гузошта шуда буд ки ҳозирон аз он дида намуданд. чорабинӣ бо сухани табрикотии иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Кулоб Назарзода Бахтиёр Худоёр оғоз гардид. гуфта шуд ки аз гузаштаи бостон то имрӯз гузаштагони бонангу меҳанпарвари мо аввалин оини парчамдориро бунёд гузоштанд. ба ин хотир парчами давлатиро ҳамчун нишони ватандорӣ ва рамзи иттиҳоду ягонагии халқ дар роҳи ҳифзи озодию истиқлолият гиромӣ дошта, моҳияти баланди сиёсӣ ва фалсафии миллии онро ба наслҳои минбаъда ҳамчун дарси ватандорӣ меомӯзонем. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид карданд ки эҳтироми парчами давлатӣ ва расидан ба қадри он ҳамчун яке аз рамзҳои муқаддаси ватани соҳибистиқлол аз ҷумлаи вазифаҳои ифтихорӣ ва қарзи шаҳрвандии аҳли ҷомеаи мо хусусан ҷавонон ба ҳисоб меравад ва зарур аст ки ҳисси ифтихор аз партавафшонии он дар сиришту фитрати ҳар як шаҳрванди ватандӯсту меҳанпарасти кишвар доимо пойбар ҷо бошад. дар идомаи чорабинӣ барномаи фарҳангӣ театри кунонидашудаи аҳли фарҳангу санъати шаҳри Кулоб ки ифодагари рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро фарогир буд, пешниҳоди аҳли толор гардонида шуд. сокинони шарафманду меҳнатдӯсти ноҳияи Данғара дар қатори дигар сокинони кишвари азизамон ин санаи таърихӣ, яъне рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо рӯҳияи баланди идона ва шукргузорӣ аз ягонагию якдилии мардуми кишвар истиқбол намуданд. чорабинии тантанавӣ бахшида ба рӯзи парчами миллӣ дар толори барҳавои қасри фарҳанги ноҳия сурат гирифт. зимни сухани табрикотии худ раиси ноҳияи Данғара Раҳмон Исломиддин Хайриддин аҳли толорро ба ин муносибат таҳният гуфта иброз дошт ки парчам муаррифгари давлату миллат мебошад ва зери он дар фазои сулҳу субот ва якдилию якдигарфаҳмӣ умр ба сар бурдан ифтихору сарбаландии миллати тоҷик аст. ҳамчунин зикр карданд ки ҳар як сокини бо ору номуси ватан бояд ин муқаддасоти миллиро чун гавҳараки чашм ҳифзу ҳимоят намояд. қобили зикр аст ки аз рӯзе ки миллати соҳибфарҳанги тоҷик соҳиби парчами давлатӣ гардид то имрӯз дар ҳаёти сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву маънавии мамлакат дигаргуниҳои бунёдӣ ба амал омад ва муҳимтар аз ҳама қабули парчам ба болоравии ҳисси миллӣ ва сатҳи худшиносии мардуми Тоҷикистон мусоидат намуд. дар солҳои нахустини соҳибистиқлолӣ, яъне замоне ки мардуми мо ба эъмори давлати навини худ шурӯъ намуданд, парчами давлати тозаистиқлоламон барои шинохти асолати миллӣ, эҳёи суннатҳои давлатдорӣ ва сарҷаму муттаҳид намудани кулли сокинони мамлакат нақши бағоят арзишманд бозид. баъд аз суханронии масъулин, чорабинии фарҳангиро кормандони муассисаи давлатии театри ҷумҳуриявии мусиқии драмавии ноҳияи Данғара бо порчаҳои назмӣ дар васфи парчам оғоз намуданд.
барномаи рангини консертии ҳунармандони шӯъбаи фарҳанги ноҳия ки иборат аз васфи муқаддасоти миллӣ аз он ҷумла парчам тоҷикистони азиз ки дар сатҳи баланди маърифативу фарҳангӣ омода гардида буд пешниҳоди меҳмонону ҷамъомадагон гардонида шуд. воқеан ҳам парчами давлатӣ ифодагари мақсаду маром ва орзуву ормонҳои миллати тоҷик буда барои ҳар як сокини худогоҳу миллатдӯст ин арзиши гаронмоя мебошад. рӯзи парчами миллӣ дар тамоми ташкилоту муассисаҳои ноҳияи Данғара дар сатҳи баланди хештаншиносию худогоҳӣ ва рӯҳияи баланди идона таҷлил гардид. аз ҷумла дар ҷамоати деҳоти Оқсу, Корез, ҷамоати ба номи Исматшариф ва деҳоти Пушинг ҷашни рӯзи парчам бо эҳтироми баланд нисбати ин муқаддасоти миллӣ баргузор карда шуд. парчами миллӣ дар қатори дигар рамзҳои давлатӣ барои мардуми тоҷик ҷойгоҳи махсуси худро дошта, ҳамчун нишони соҳибдавлатӣ ва ифодагари орзую ормонҳои мардуми тоҷик ба ҳисоб меравад. ин муқаддасот таҷассуми мубориза барои озодӣ ва истиқлол, бахту иқболи сафед, ояндаи дурахшон ва саъю кӯшиши ҳамвора баҳри сарсабзию хуррамии мамлакат мебошад. аз ин рӯ шарафу эътибори он дар дохилу беруни кишвар ҳамчун муқаддасоти бузурги миллӣ ва ҳимояту пуштибонии давлату давлатдорӣ маҳсуб меёбад. ҳамин гуна чорабиниҳои гуногуни илмию адабӣ, конфронсу ҳамоишҳо ва суҳбату вохӯриҳо дар мавзӯи муқаддасоти миллӣ яъне парчами давлатӣ бо иштироки васеъи кормандони касбу кори гуногуни ташкилоту муассисаҳои ноҳияи Данғара доир карда шуд. бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон чорабинии тантанавӣ таҳти унвони дурахши парчамат ҷовидон бо тоҷикистон дар қасри фарҳанги ноҳия доир гардид. намояндагони касби кори гуногун, роҳбарони ташкилоту муассисаҳо, роҳбарони мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ, собиқадорони меҳнат, ҷавонон парчам дар даст бо ифтихори баланди ватандорӣ иштирокчиёни чорабинӣ буданд. бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи восеъ шарифзода ҷамшед раҳмон маърузаи худро аз табрикоти сокинони ноҳия бахшида ба ин рӯзи фархунда оғоз намуда аз ҷумла дар маърузаашон қайд намуданд ки парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон зодаи истиқлол аст. сокинони ноҳияи восеъ дар баробари анҷом додани тадбирҳои созандаву бунёдкорона падару модарон ва омӯзгорон вазифадоранд ки ҷиҳати арҷгузорӣ ба арзишҳои милливу фарҳангӣ аз ҷумла бо дарки мазмуну моҳияти суннати парчамдорӣ ба тарбияи насли наврасу ҷавон боз ҳам ҷиддитар машғул шуда дар ҳифзи ваҳдати миллӣ суботу оромӣ ва зиндагии осоиштаи кишвар саҳми арзандаро гузоранд. дар ин чорабинӣ сипас намояндагони ташкилоту муассисаҳо ва насли ҷавони кишвар баромад намуда дар мавзӯи гиромидошти парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон андешаҳои худро баён доштанд. баъди баромадҳои расмӣ дар ҳузури иштирокчиён аз саҳифаҳои таърихи парчамдории халқи тоҷик филми мустанад намоиш дода шуд. дар қисмати фарҳангии чорабинӣ бо иштироки кормандони бахши фарҳанги ноҳия барномаи рангини консертӣ манзури иштирокчиёни чорабинӣ гардонида шуд. парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар радифи нишони давлатӣ ва суруди миллӣ ба сифати рамзи давлати соҳибихтиёри тоҷикон ба сарвати муқаддаси маънавии ҷомеаи мо табдил ёфта хурду бузург ба он ба муҳаббату садоқат нисбат ба ватан ва давлати миллии худ арҷ мегузоранд. бо ҳамин мақсад кормандони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ, роҳбарони ташкилоту корхонаҳо ва фаъолони ноҳияи Муъминобод дар толори маҷлисии бинои мақомот ба ҳам омаданд. дар оғози ҳамоиш раиси ноҳияи Муъминобод дар баромади худ таъкид намуд ки хушбахтона зери роҳбарӣ ва ҳидоятҳои фарзанди фарзонаи миллат Эмомалӣ Раҳмон ва хиради азалии халқи тоҷик имкон фароҳам омад ки дар як муддати барои таърих кӯтоҳ ваҳдати миллӣ пойдор гашт ва рушди соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи мамлакат таъмин гардид. бо ҳисси ифтихор ва сарбаландӣ дар маркази пойтахтамон шаҳри Душанбе баландтарин парчам дар ҷаҳон сохта шуда ба китоби рекордҳои Гиннес ворид гардид. минбаъд дар маркази вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо низ парчами давлатӣ партавафшон шуд. илова гардид ки зимни сафари пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Муъминобод санаи 4 октябр дар маркази ноҳия майдони парчами давлатӣ мавриди истифода қарор дода шуд ки мавзеи дӯстдоштаи сокинон гардидааст.
дигар баромадкунандагон низ ҳозирон ва кулли сокинони ноҳияро бо рӯзи парчами давлатӣ табрик гуфтанд. воқеан ҳам дар чеҳраи ҳар як иштирокчии ин ҳамоиш садоқат ба ватан эҳсос мегардид ки эҳтиром ба парчами давлатӣ ифодаи эҳсоси муҳаббату садоқати ҳар як фарди ватан нисбат ба давлатдории миллӣ мебошад ва сокинони ин ноҳияи кӯҳистони мамлакат зери ливои давлати худ дар ҳамаи соҳаҳо садоқатмандона заҳмат мекашанд. мардуми меҳнатқарини ноҳияи ҷалолдини балхӣ низ иди парчами давлатиро бо ифтихори баланди ватандорӣ ва арҷгузорӣ ба муқаддасоти миллӣ хушу хотирмон таҷдил намуданд. дар чорабинии идона кормандони ташкилоту идораҳо, фаъолон ва хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳия иштирок намуданд. қисмати тантанавии чорабинӣ бо садо додани суруди миллӣ ва ворид намудани парчам ба толор шурӯъ гардид. зимни суханронии хеш раиси ноҳия кулли ҷамъомадагону иштирокчиёни чорабиниро ба ин санаи таърихӣ табрик гуфта қайд намуд ки баъди ба даст овардани истиқлолият ва дигар музаффариятҳо мо соҳиби рамзҳои давлатӣ аз ҷумла парчам гардидем. бояд ҳар як шахси худогоҳ ва ватандӯст ба ин муқаддасоти гаронарзиш арҷ гузошта бо меҳнати софдилонаву шоиста эҳтироми онро ба ҷо орад. инчунин дар чорабинӣ дигар меҳмонон аз таърих ва пос доштани ин муқаддасоти миллӣ сухан намуда таъкид доштанд ки дар ҳама давру замон парчам ҳамчун рамзи муҳими давлатӣ барои муттаҳидсозии мардумон хизмат намудааст. имрӯз ҳам парчам барои мо нишонаи бақои миллат, давлату ватан, ваҳдати миллӣ ва беҳтарин василаи тарбияи насли наврасу ҷавон дар рӯяи ифтихори миллӣ ва ҳифзи арзишҳои волои таърихиву фарҳангӣ мебошад. ба ифтихори ин рӯзи фархунда аз ҷониби мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳия ба ғолибони озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат ва ба як қатор фаъолон сипосномаву тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. баъдан барномаи консертии ҳунармандони бахши фарҳанги ноҳия ва дигар ҳаваскорон бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон пешкаши ҳозирин гардонида шуд. дар ноҳияи ховалин низ аз рамзи асосӣ ва нишонаи соҳибихтиёрии давлату миллати тоҷик рӯзи парчами давлатӣ истиқбол карданд. баъди хондани суруди миллӣ нахуст раиси ноҳия маҷиди муҳтадӣ хайрулло ҳозирон ва дар шахсияти онҳо кулли мардуми ноҳияро бо ин рӯзи фирӯз табрик намуд. мавсуф илова кард ки парчам ҳамчун рамзи муттаҳидӣ ва якдигарфаҳмӣ пеш аз дигар рамзҳои асосӣ нишон ва суруди миллӣ арзи вуҷуд кардааст ва ниёгони мо аз қадим парчамдор буданд ва зери ливои он кору фаъолият доштанд. пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид намуданд ки мо бо парчами давлатии соҳибистиқлоли худ ифтихор менамоем ва он барои ҳар як фарди ватандӯсту ватанпарвар муқаддас аст. дар даврони соҳибистиқлолии кишвар дар маркази ноҳияи мо низ майдони парчам бунёд ёфта парчами давлатӣ дар баландии беш аз 40 метр партавафшон гардидааст. мо бояд ба ин ифтихор намоем ва зери ливои он дар ободию сарсабзии кишвари азизамон саҳмгузор бошем. дар ҳолати тантанавӣ ба як зумра кормандони касбу кори гуногун барои иштироки фаъолона дар корҳои ҷамъиятӣ ва пешбурди сиёсати имрӯзаи давлату ҳукумат ифтихорнома ва тӯҳфаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ супорида шуд. чорабиниро барномаи фарҳангии ҳунармандон ва ҳаваскорони қасри фарҳанги ноҳия анҷом бахшид. парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон аз рӯзи қабули он дар радифи нишони давлатӣ ва суруди миллӣ ба сифати рамзи давлати соҳибихтиёри тоҷикон ба сарвати муқаддаси маънавии ҷомеаи мо табдил ёфта хурду бузург ба он бо муҳаббату садоқат нисбат ба ватан ва давлати миллии худ арҷ мегузоранд. бо мақсади сазовор таҷлил намудан аз рӯзи парчами давлатӣ имрӯз дар ноҳияи шамсдини шоини вилояти хатлон чорабинии бошукӯҳи идона баргузор гардид. дар оғози ҳамоиш раиси ноҳия гулзода зафар шамсуддин тамоми ҳозиринро ба муносибати таҷлил аз ин саҳнаи муборак табрику муборакбод намуда таъкид доштанд ки ҳамасола сокинони кишвар дар раванди дигаргуниҳои куллии ҳаёти ҷамъиятиву сиёсии мамлакат ва дар партави сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ин саҳнаи муқаддасро бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил менамоянд. дар идомаи ҳамоиш бори дигар таъкид шуд ки парчами мо нишон аз таърихи чанд ҳазорсолаи мост ва аз он гувоҳӣ медиҳад ки тоҷикон на фақат дар фарҳангу илми умумибашарӣ саҳми арзанда доранд, балки дар давлатдориву давлатсозӣ низ яке аз миллатҳои созанда ва таъсисдиҳандаи нахустин империяи ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад. бо гузашти солҳо ва ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ таи 30 соли охир парчами давлатӣ на танҳо муаррифгари тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ, балки дар айни замон нишонаи сарҷамъӣ ва ваҳдату ягонагии миллат дар фаросӯи фурсатталабиҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад. таъкид гардид ки маҳз бо ташаббусҳои созанда ва иштироки
ки бевоситаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2020 дар маркази ноҳияи Шамсдини Шоҳин парчами давлатӣ бо баландии беш аз 40 метр қомат афрохт ки матои парчами давлатӣ бо паҳноии 7 метр ва дарозии 14 метр имрӯз партавафшонӣ мекунад. баъди анҷоми қисмати тантанавӣ кормандони бахши фарҳанги ноҳияи Шамсдини Шоҳин дар якҷоягӣ бо устодони санъати Тоҷикистон ба монанди Давлатманд Холов, Содиқ Холов ва дигар ҳунармандони ҷавон барномаи фарҳангиву ҳунарӣ таҳти унвони парчамат бодо парафшон пешкаши ҳозирин гардонида шуд. дар доираи тантанаҳои ҷашнӣ ба ифтихори таълили рӯзи парчами давлатӣ дар коллеҷи тиббии шаҳри Бохтар бо ибтикори Кумитаи иҷроияи Ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон ҳамоиши идона баргузор гардид, ки дар он роҳбарияту кормандони Кумитаи иҷроияи Ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон, собиқадорони меҳнат, фаъолон ва донишҷӯён ширкат варзиданд. Раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон Қиёмиддин Миралиён кори ҳамоишро оғоз бахшида, ҳамаи ҳизбиёни вилоятро ба муносибати рӯзи парчам табрик намуда зикр дошт, ки парчами миллӣ мояи ифтихори ҳар шаҳрванди Тоҷикистони соҳиби истиқлол, ифодагари иттиҳоду сарҷамъӣ, нангу номус, ватандӯстиву ватанпарастӣ ва ҳуввияти миллии мардуми фарҳангии мо буда, мақсаду маромид созандаи тоҷиконро дар ҷилои рангҳои худ инъикос намудааст. Дар чорабинӣ ҳамчунин собиқадорони меҳнат, шоирону олимон суханронӣ намуда, таъкид доштанд, ки парчам дар баробари нишон, суруди миллӣ ва конститутсия яке аз рамзҳои давлатдорӣ ва муқаддасоти миллӣ ба шумор меравад. Раиси собиқадорони Кумитаи иҷроияи Ҳизби халқи демократии Тоҷикистон, иштирокчии иҷлосияи 16-уми Шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон Аҳмадҷон Ализода ёддоштҳои худро аз ҷараёни қабули низомномаи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар иҷлосияи 16-ум иброз дошт. Инчунин дар ҳамоиш аз ҷониби шоирон дар васфи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон шеърҳо қироат намуда, дигар маърузатчиён бошад аз нақши парчами давлатӣ дар муаррифии миллату давлати тоҷикон, арзгузорӣ ба арзишҳои муқаддаси давлатдорӣ, аҳамияти мақому манзалати парчами давлатӣ дар таҳкими давлатдорӣ ва тарбияи насли ҷавон дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва эҳтиром ба муқаддасоти давлатӣ ёдовар шуданд. Дар охир ба як қатор фаъолони ҳизб ва аъзоёни ҷавони ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ дар шаҳру ноҳияҳо ифтихорномаву сипосномаҳо тақдим гардида, ғолибони озмуни расми беҳтарин, ки дар мавзӯи парчам рамзи озодию истиқлол чанде қабл эълон гардида буду имрӯз аз он натиҷагирӣ карда шуд, дар вазъияти тантанавӣ бо диплом ба тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардонида шуданд. Чунин як чорабинии идона дар раёсати Вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон бо иштироки ҳайати шахсӣ, меҳмонон, собиқадорон ва ҷавонони фаъол баргузор гардид. Дар маросими ифтитоҳӣ чорабинии муовини сардори раёсати мазкур ба сухани ифтитоҳӣ баромада, ҳозиринро бо ин ҷашни хотирмон табрику таҳният намуд. Зимни суханронии худ мавсуф парчамро ҳамчун рамзи соҳибихтиёрии Тоҷикистон ва ифодаи ҳисси садоқат ба ватан арзёбӣ намуда, иброз намуд, ки парчам яке аз муқаддасоти миллӣ мебошад. Нотиқон зикр карданд, ки ливои миллат қувваи сафарбаркунанда ва муттаҳидкунанда дошта, мардуми сарзаминро ба хотири амалӣ намудани мақсаду мароми некбинона даъват мекунад. арз гузоштан ба муқаддасоти миллӣ ва рамзҳои давлатӣ, аз ҷумла парчам, масъулияти шаҳрвандӣ ва мояи ифтихори ҳар як фарди бедордили ҷомеа ба ҳисоб меравад. бахшида ба ин санаи таърихӣ дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Бохтар низ ҳамоиши илми назариявӣ дар мавзӯи нақши ҷавонон дар татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон дар ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар кори ҳамоиш раиси Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мудирони бахшҳои кор бо ҷавонон ва варзиш аз 25 шаҳру навоҳӣ, муассисаҳои давлатӣ, мактабҳои варзишӣ, ҷавонони фаъол аз донишгоҳу донишкадаҳо иштирок намуданд. зимни суханронии хеш раиси Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш Абдулло Раҳмонзода иброз дошт, ки ҷавонони тоҷик ба рамзҳои муқаддас варзишҳои миллӣ эҳтироми хоса доранд, ба таъриху тамаддун ва фарҳанги волои миллат арзгузор ҳастанд, аз неъматҳо ва дастовардҳои гаронбаҳои истиқлолу ваҳдати миллӣ шукргузоранд. тамоми саъю талоши онҳо баҳри ободиву созандагӣ равона гаштааст. номбардору парчамафрози ин давлати маҳбуб дар арсаи ҷаҳонӣ ҳастанд. бар зидди ҳама гуна ҳодисаҳои номатлуб мубориза бурда, амалҳои хиёнаткорона ва ифротгароёнаро маҳкум менамоянд ва дар ҷамъомадҳои давлативу ҷамъиятӣ ва сиёсиву фарҳангии сатҳи ҷумҳуриявӣ иштироки фаъолона доранд. ҳамзамон дигар иштирокдорони чорабинӣ дар мавзӯъҳои парчами давлатӣ, ифтихори миллӣ ва рамзи истиқлол, парчам рамзи давлатдории миллӣ, парчам давлати Тоҷикистон оламиёнро ба сулҳу ҳамзистии осоишта даъват мекунад ва вобаста ба таърихи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон баромад намуданд. таъкид гардид, ки эҳтиром ва арзгузорӣ ба парчами миллӣ
ملی همچون رمز دولت صاحب استقلال تاجیکان باید رسالت تاریخی، قرض فرزندی و وظیفه شهروندی هر فرد جامعه باشد. با اطمینان کامل میتوان گفت که من بعد نیز هر فردی با ننگ و ناموس و وطن دوست و وطن پرور تاجیک، خصوصا جوانان شجاع مملکت، از پرچم ملی خود افتخار میکنند و احترام آن را همچون رمز دولت و دولتداری و آزادی و استقلال وطن به جا آورده، قدر و منزلت و نقش و اعتبار آن را به نسل‌های آینده میراث خواهند گذاشت. با افتخار روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در ریاست اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کارپسیون جمهوری تاجیکستان در ولایت خاتلان همایش ایدانه برگزار گردید. ضمن سخنرانی خویش سردار ریاست تمام کارمندان و مردم شرفمند کشور را با افتخار این جشن فرخنده مبارکباد گفته، با آنها اقبال و سعادت، فیض و برکت و به تاجیکستان عزیز پیشروی و آبادی ها تمنا نمود. تاکید گردید که پرچم دولتی صاحب استقلال ما 29 سال مقدم در اجلاسیه تاریخی و تقدیرساز 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان با درک اهمیت و نقش آن در پیشبرد دولتداری و عنعنه پرچمداری اجدادانمان قبول گردیده، پایه‌های حقوقی آن با قانون جمهوری تاجیکستان درباره تصدیق نظامنامه پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان مستحکم کرده شده است. ضمناً وابسته به این صحنه مقدس کارمندان اگنتی برآمد نموده قید داشتند که قبول پرچم با بالاروی حس ملی و سطح خودشناسی مردم تاجیکستان مساعده نمود، چون که محض زیر همین پرچم مقدس و مبارک مردم تاجیک با هم سازش نموده در تاجیکستان صلح و آسایش کامل پابرجا گردید و ملت ما با پرافشان ساختن این لیوای آزادی و آبادی به دستاوردهای عظیم سیاسی و اجتماعی و سازندگی مشرف گردید. چنین یک شورابینی ایدانه به ابتکار ریاست کاربازانان و عائله مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت خاتلان در کالج طبی شهر باختر دایر گردید که در آن شاعران و عالمان، بانوان فعال خاتلانی و دانشجویان کالج شرکت ورزیدند. بخشیده به این روز تاریخی در درآمدگاه کالج مذکور نمایش هنرهای مردمی به معرض دید گذاشته شده بود که در روی اکثریت اثرهای آفریده شده رنگ‌های پرچم با مهارت والا تصویر یافته بود. قسمت رسمی چورابینی باشد در تالار مجلسگاه کالج ادامه یافت. سردار ریاست کاربازانان و عائله مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت کاری همایش را آغاز بخشیده ذکر داشت که پرچم ملی همچون رمز استقلال دولتی، سربلندی و غرور افتخار ملی در تاریخ دولتداری ما جایگاه خاص دارد. همچنین دیگر معروضه‌چیان نیز ابراز داشتند که پرچم دولتی تاجیکستان در زمان ما رمز استقلال دولتی و تجسم گذشته پر افتخار و آینده درخشان ملت میباشد و آن در اجلاسیه 16 شورای عالی تاجیکستان ماه نوامبر سال 1992 قبول گردید. امروز آن لحظه‌های سرنوشت‌ساز تاریخی را با افتخار به خاطر می‌آوریم، زیرا آن ایام برای ما روزهای اولین بنیاد ساخت نوی دولت و دولتداری و تشکل جامعه آزاد مملکت، یعنی آغاز مرحله بنیاد دولت دموکراتی حقوق بنیاد و دنیوی همچون هدف اساسی و مقدس خلق تاجیکستان به حساب می‌رفت. در شهر خاروق ولایت مختار کوهستان بدخشان نیز به مناسبت روز پرچم دولتی چورابینی تنتنوی برگزار گردید. راهبریت ولایت و شهر خاروق در جمع آمد تنتنوی همچنین غالبان یک قطار آزمون‌های جمهوریوی را نیز قدرشناسی کردند. فعالان شهر خاروق نیز از روز پرچم ملی جمهوری تاجیکستان استقبال نمودند. در قسمت یکم چورابینی نمایش دستاوردهای پرچمبرداران، جوانان، ورزشگران که در جاده‌های مختلف ساحه پرچم جمهوری تاجیکستان را در مقام بلند افروختند به نمایش گذاشته شد. اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان میرزا نبات علیشیر خدابرده و اجرا کننده وظیفه رئیس شهر خاروق نظرزاده رضا شادی با دستاوردهای پرچمبرداران از نزدیک شناس شده، با استادان ورزش، راهبران مکتب‌های ورزشی شهر خاروق ملاقات داشتند. قید گردید که سرزمین ملت تاجیک از بازی که در جهان همچون ملت معرفی گردیده است، صاحب پرچم و پرچم بردار خویش بوده است. قهرمانان میدان حرب همیشه ورزشگران بودند و امروزها نیز همچنین ورزشگران، پرچم برداران و مایه افتخار و سربلندی ملت می باشند. در قسمت دوم چورابینی پرچم جمهوری تاجیکستان در فضای تنتنوی به تالار درآورده شده، سرود ملی جمهوری تاجیکستان ترنم گردید.
اجراکننده وظیفه رئیس ولایت مختار کیستان بدخشان میرزا نبات الشیر خدابردی و اجراکننده وظیفه رئیس شهر خاروغ نظرزاده رضا شادی برآمد نموده قید داشتند که در زمان ما نیز پرچم ملی نشان مستقلیت و صاحب ظفری، رمز استقلالیت دولتی تاجیکستان و نشان کهن بنیادی ملت تاجیک به حساب رفته، علامت صاحب وطن بودن هر یک تاجیک و تاجیکستانی و تاجیکان تمام دنیا می باشد. باید گفت که عنعنه پرچم برداری خلق تاجیک از عمق تاریخ چندین هزار ساله سرچشمه میگیرد، یعنی اجدادان شرفمند ملت تاجیک پاسداران فرهنگ و تمدن کهن راه طولانی دولتداری را پرچم برداری را طی نموده اند. گفته شد که زیر این پرچم مقدس ملت تاجیک به وحدت رسیده و آبادی و سازندگی را پیشه خویش قرار داده است. برای نشان دادن مهارت بلند ورزشی، گذاشتن سهم باسزا در ترغیب و تشویق ورزش و طرز حیات سالم در بین نورسان و جوانان، به دست آوردن غالبیت در مسابقه های جمهوری و به مناسبت روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان، با سپاسنامه اجرا کننده وظیفه رئیس شهر خاروغ، دسته مردانه والیبال که در مسابقه جمهوری از تاریخ 21 تا 28 اکتبر سال روان میان 6 دسته سزاوار جای اول گردیدند قدری کرده شدند. دسته زنانه والیبال که در مسابقه جمهوری از تاریخ 25 تا 29 می سال روان میان 6 دسته غالبیت و مظفریت را به دست آورده بودند. همچنین دسته مردانه تیب دستی که در مسابقه جمهوری از تاریخ 24 تا 28 اوگوست سال روان میان 6 دسته سزاوار جای ارزنده گردیدند، نیز با سپاسنامه و مکافات پولی قدردانی گردیدند. همزمان به دسته زنانه بسکتبال که در مسابقه جمهوری از 21 تا 25 اکتبر سال 2021 همزمان میان 6 دسته سزاوار جای اول، دسته ورزشگران از نمود فوتبال که در بین نورسان در مسابقه جمهوری از 10 تا 21 نوامبر سال 2021 میان 10 دسته غالبیت را به دست آوردند، سزاوار جای یکم گردیده. چنین سپاسنامه مکافات پولی تقدیم گردید. چاره‌بینی بخشیده بر ریز پرچم ملی جمهوری تاجیکستان با صدا دادن سرود ملی انجام پذیرفت. پرچم ملی امروز چون رمز دولتداری تاجیکان در بینای تمام اداره‌های دولتی و مأموری، تشکیلات و مؤسسه‌ها، کارخانه‌ها، مؤسسه‌های تعلیمی، انشاءات ورزش، حجره‌های کاری و خانه‌های استقامتی شهروندان نصب گردیده مردم ما را در جاده سرسبزی و آبادی و زندگی با سعادت روح و الهام می‌بخشد. وابسته به این ضرور است که حس احترام، افتخار، محبت و صداقت را بر رمزهای مقدس ملی باید در ذهن و شعور نسل‌های جوان از سن کودکی تربیت نماییم، زیرا رمزهای دولتی از جمله پرچم تجسمگر گذشته پر افتخار تاریخی و آینده درخشان خلقمان میباشند. بخشیده بر روز پرچم در کاخ فرهنگ شهر ایسار چورابینی ایدونا برگزار گردید که در آن نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی، کسب و کار گوناگون، کارخانه و تشکیلات، جماعت و دهات، دانشجویان کالج و لیسی‌ها و مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی اشتراک نمودند. رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی به سخن برآمده تمام مردم زحمت‌پیشه شهر ایسار را تبریک نموده قید کردند ملت تاجیکی دارای تاریخ و سنت‌های خیلی قدیمی دولتسازی و دولتداری میباشد، از دوره‌های باستانی صاحب دولت‌های متمرکز و رمز و رکن‌های خاص آنها بود. پرچم دولتی تاجیکستان رمز استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، دوستی و برادری همه ملت‌های ساکن جمهوری میباشد. آن مردم را برای حیات آسایشته صلح و ثبات و مبارزه برای زندگی ارزنده و انکشاف آزادانه، صاحب اختیاری و صاحب دولتی هدایت و راهنمایی میکند. برنامه تئاتر کنونیده شده شعبه فرهنگ شهر ایسار و خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی که پر از شعر و ترانه، سرود و موسیقی و صحنه‌های جالب عبارت بود، پیشکش حاضرین گردانیده شد. مردم ناحیه شهرنو چاره‌بینی ایدانه بخشیده بر روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان را با حضور نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی، کارخانه و تشکیلات، جماعت و دهات، دانشجویان کالج و لیسی‌ها و مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی جشن گرفتند.
роҳбарати ноҳияи шаҳри нав зимини суханронияш қайд намуд ки мо сокинони сулҳпарвар зери рамзи муқаддаси миллӣ парчами давлати сиёсати созандагиву бунёдкоронамонро ба хотири баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум дар ҷомеаи нав ҷомеаи озоду демократив ва ҳуқуқбунёду дунявӣ пеш мебарем. таҳти ҳамин рукни муқаддаси миллӣ сатҳи таҷлили чорабиниҳои фарҳангиву сиёсӣ ва миллии мо сол то сол шукӯҳи дигар мегирад. таҷлили рӯзи парчам эҳтиром ба рӯҳи қаҳрамонони миллат яъне ба онҳое мебошад ки дар тӯли таърих барои ному нанг ва марзу буми халқи тоҷик ҷонисориҳо намуда забон фарҳанг ва давлатдории ин миллати кӯҳанбунёдро то ба замони мо расонидаанд. барномаи театрикунондаштаи шӯъбаи фарҳанги ноҳияи шаҳрнав ки аз шеъру тарона рақсҳои ҷолиб суруду мусиқии дилнавоз ва саҳнаҳои тамошобоб иборат буд писанди ҳамагон гашт. инчунин дар чорабинӣ хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ бо пешниҳоди таронаҳои ватандӯстона ки инсонро ба ҳифзу посдоштани неъмати бебаҳои замони соҳибистиқлолӣ талқин менамояд пешкаши ҳозирин гаронда шуд. дар ҳақиқат ҳар як фарди бонангу номус ва ватандӯсту ватанпарвари кишвар аз парчами миллии худ ифтихор намуда эҳтироми онро ҳамчун рамзи давлату давлатдорӣ озодиву истиқлоли ватан ва ҳамчун сарвати гаронбаҳои умумимиллӣ ба ҷо оварда қадру манзалат ва нақшу эътибори онро ба наслҳои имрӯзу оянда талқин намояд. ҷашни рӯзи парчами миллиро сокинони ноҳияи тоҷикобод бо шукргузорӣ аз фазои суботу пешрафт ва бунёди иншоотҳои нав таҷлил намуданд. дар ин рӯз сокинони деҳаи кӯли калони ҷамоати лангари шоҳи ноҳияи тоҷикобод ки бар асари заминларза 10 ини соли равон зарари ҷиддӣ дида буданд соҳиби мактаби наву замонавӣ гардиданд. бинои хуштару замонавии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 42 бо дастури асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурияи тоҷикистон муҳтарами нозирраҳмон бо маблағгзории мақомоти иҷроия ҳукумати давлатии ноҳияи тоҷикобод дар муддати кӯтоҳ сохта ба истифода дода шуд. фармоишгари бунёди муассисаи таълими ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди сафедорон сохтмон буда муассиса бо ҷалби 18 нафар бинокорони маҳаллӣ бо сифати баланд сохта ба истифода дода шуд. бинои таълимӣ бо усули меъмории муосир бунёд ёфта синфхона ва утоқҳо бо таҷҳизоти зарурӣ аз ҷумла мизу курсӣ ҷевон таъмин шуданд. дар толори бахши фарҳанги ноҳия бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҷамомади тантанавӣ баргузор гардид. дар чорабини пейромони парчами давлатӣ ҳамчун муқаддасоти миллӣ суханрониҳо сурат гирифтанд. зикр гардид ки мардуми заҳматкаши ноҳияи тоҷикобод зери парфишониҳои ливои миллӣ дар даврони соҳибистиқлолӣ ба дастовардҳои муҳим дар соҳаи хоҷагии халқ ноил гардиданд. имрӯз парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар чорабиниҳои муҳими сиёсӣ ва мусобиқаҳои варзишии ҷаҳонӣ баланд гардида он ифшогари ниёзҳо ва инъикоскунандаи сарватҳои маънавию моддии миллат аст. парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон рамзи истиқлолияти воқеии тоҷикистон буда дар худ тамоми арзишҳои миллиро таҷассум намудааст. дар поёни ҷамомат аз ҷониби роҳбарияти ноҳия иштирокчиёни даври ниҳоии озмуни тоҷикистон ватани азизи ман бо ифтихорнома сарфароз гардонида шуданд. дар чорабини хонандагони литсеи касби техникӣ ва муассисаҳои таълимӣ барномаи адабиро бахшида ба рӯзи парчами давлатӣ пешкаши ҳозирин намуданд. тоҷикистон ба пеш номи ҳамоише буд ки ба муносибати